إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ಶಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ನೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಇನ್ಸಾನು ಖಲ್ಕು ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿವಾ ಮಕ್ಸದು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ನೋಳೆ ಎವತು ಎಕಲಾಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಿಯವ್ವೆಸ್ ಅದಿ ಜಿನ್ನಿಯವ್ವೆಸ್ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಲವ್ವಾಹ ಮಿವಣಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರ ಐ ಕಾಫರೆಕ್ಕ ಮುಗಾವಿಯಸ್ ಮುಕ್ಮಿನೆಕ್ಕ ಮುಗಾವಿಯಸ್ ಇಸ್ಲಾಮೆಕ್ಕ ಮುಗಾವಿಯಸ್ ಅದಿ ಜಿನ್ನಿಯಕ್ಕ ಮುಗಾವಿಯಸ್ එකලාගේ මහ්ලූගුන් නොත අලුන් මිබිම්මච්ච ලෙව්වි එකලාගෙන් අලුකම් කුරම් ඒකුන් ඉස්තිස්නාවා එව්ස් මිහකු නොය එහෙමගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා එකම් වණි අලුකම් මෙන්න බයන් කොද්දෙව්වා හැම එයා එකීගා ඒ ඉලාහු මිබිම්මච්ච මුස්ලිමුන්නා කාෆරුන් ලෙව්වි ගොතන් ඒ ඉලාහු වණි මිබිම්මතිගා හේකන්තත්තක නුබාකන්තත්තක වෙස් ලව්වා ehyokantattakan nubakantattan ilahu lebbi sabaki ekalaange tabawa alun nuata ekalaange enge bigotan uleni kombayto imtihana kurmuga gotum egotum heyukantattaka goala bayaku abadwes mi ummatuga demitibe egotum miyaduge mi durusul imanuga miwa hadith bas fulaki alugonu men komme muslimaka wara muhimmu hadith bas fulaki eheni mi hadis basula ekkotan alugondu menge amalu tabbahatta fenama alugondu men hi nukura goggotan alugondu menna sawaba dharma Allah subhanahu wa ta'ala devva adi hamaya ki mi hadis basuluga ade nahi kurabahawa kantattake ekankam alugondu men duru ejjena mes alugondu menna sawaba dharma Allah subhanahu wa ta'ala devva nikan adwasawa mi hadis basula ki ma Allah rusul levi Abu Hurairah ke kibe ribawegen anna hadis basule ekadege faanu vidaluwani salama salawalevi ituru ekadege faanu hadis kulu kurebbiye man daa ila alhuda mihakan heyokame ka goala finama nota teduma ka goala finama nota heyokame kurumattaka mihakan magudakka finama hadis basbulu gannani kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ena e magudekki miha ehyokantatta kuruma taka ena da migoni ehyokantatta kurumuga ena demi hunnaha hidaku ene amma budekki mihaya ekkada mihage sawaba darumai ebbes uni umen nedi ene amma budekki miha vesdibe hushikam nikan aduwasawa alugonu menge tereng warak gina mihun hakigatuga heyukantattaka mihunna magudekkumawani wara baawaru fursattake libiku ekoko alugondu mennan e fursatuge beenu hifaf kannu kere notanege mihakan heyukamakam magudakkaashe mi hadis basfuluga mi annani e magudakka finama e heyukantatta kura miha e heyukantauge matiga demihunnaha hidaku ene magudekki tibe ಏನಗೆ ಸವಾಬ ದರುಮೈ ಎಚ್ಚೆಂ ಉನಿ ನುವಾಗತ ಮಗು ದೆಕ್ಕಿ ಮೀಹಾಯವೆ ಸವಾಬ ದರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವ ಇಸ್ನಾದ ಅಳುಗುನು ಮೈ ಮಗುಮತಿಂ ಹಿಗಾಫ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಅನ್ನಮ ವರಗಿನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಕಮ್ಮತಿ ತಹುಗ ಜುವಾನೋ ಎವ್ವೆಗಿಂ ಸಕರಾಜ್ ಜಹಾತ ಲಾ ಉಮುರ್ ಫುರಾಗೆ ಕುದಿ ಅಮಿ ಹುಂಕಾರಿಗ ಹಮೆ ಕಡೆ ನಮಾದಂ ಔಮ ಗುಣಿನಂವಿ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳಾಯ ನುವತ bangi goafiye miskitan higa bala hareda hama em mihegge hitan Allah subhanahu wa ta'ala biruwerikan wadda em mihem miskita dimala misrab bado ko fana ega sabun enage hituga namadal lobi ituru esko devva fana ekamu ene libe sawaba evvara tibaya ene magu dekki tibe Allah subhanahu wa ta'ala sawabu devva isnalam mi kudu kame ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಮೆ ಕಣಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಾ ಎಕಂಜನ್ನು ವಿಸ್ನಂವಿ ಫುರ್ತಾ ಫಶಂಚಿ ಹೇನೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಗೇಯ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಬಿದರಿಂಕಾರಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಬಫೈಕಾರಿ ಕುರಿದಾನೆ ಗೇಗ್ಗ ಮಮ್ಮ ಎನ್ನುವತ ಬಪ್ಪೆ ನುವತ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ದರಿಯೆ
ena hin nuru he gotakam muleni noda waran nulafa kom muleni eni en hewkame kurumattaka magu dakkademi bay faharu alugondu menge teren gina mihu darinde ke ruliyayima ruliyas ken gossa buneveni en wara ruliyas hore buneve echche sabun dari fulu ekkon anikka gosvegende alugondu men dandan jehe ecche alifanakum alifanen nunive alifan nibbam beenun kuran jehe ni fen nuwata e nibbuma beenun kura alat egotum tiba inta gahe egas hedi bodu egen yas egahum mewata mihunna limen peshima tiba yallibe ajru Allah subhanahu wa ta'ala ga hazratuga intihaya gituru egende ege misalem mi hakan yo magam magude hame hemme alugonu menge mi ummata balala finama alugonu menge mi umme maategen diya emme bodu sawbaki mistakunnan hew maga goala tiwe ehmegen Allah subhanahu wa ta'ala kidit qur'anu ga wahi qurbaha wani wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yabami hum kadere ve baye yabami hunnaki emi hunnaki hew kantattaka mi hunna magudakka bayke adi munkarat dan nahi kura bayke ei mi ummatu ga hulwerinnaki alugonu men jehe hew magam mi hon geneve to masekke kura emme furdama islam din nagen adam alayhi salam bima faba wadagen tuma fahuwas Allah subhanahu wa ta'ala wani mistakum mabu oletive etake rasulun nem bibimma chafonu bafa alugonu men geterem bay mi hon nukume bay faharu buneve timam men islam jagotuge ufam wegen ngai den timanna yakkon islam dina kiyawa den hebi hagigatuga islam din komme mi hak kiyawa den je ehnunnama Allah subhanahu wa ta'ala rasulun nan nufunu bawane adam alayhi salam ki islam jagotuga fonu bi rasul nabiyyu ekama ko ekalange handam aapoddinu mattaka handuma aapuru mattaka ekalange alutakunna inzara ufadari khabaru debbu mattaka rasulun fonu bebe eki zaman tahuga fonu bebe ei esawabaki hame yakiga mi hadis paskuluga ade waran nurakka teri bay wahake bes furta mi ei hewmaka kam mi haka amuru ko fina manwata magudakka fina mayne libe sawaba darma ga wahaka demmi annani mi hadis paskuluga hama waman daa ila dalalatin adi mi haka nubama gam magudakka fina nuwata nubaka me kurmattaka ene magu fahi ko difinama nuwata nasihat teri wejjanama dannashe nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kul kurabani kana alaihi min al ithmi mithlu athim alladhi man tabi'ahu ekama tababi mi hakal libe fafa egen uni nuwa gotan ekkala ene magu dekki mi ha bes libe hutte kommagetto nuba magu dekki mi ha alugunu menna mi zamanu gawani wasilata waraf karin libe go meduweriya foitta wani alugunu menge ammatiga alugunu men kiya ugenembi ugene deskurambi bay faharu alugunu menge tere bay mihun hiu nasihat dinima alugunu menge tere bay mihun na buneve bahemmi tibagiya chetimanna aduha ka beenu mennete nuwata ena deke hinhamanu jehifa huri munge sabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bayin hadis ta kiya de gadi gaves ena kiya chetimanna adu nahaname mihem guna hisaban ebe ade ekamuku dandan jehe kamemmi mi haku hewa hake dakka finama ege hifan jehen ege dalilan ei shaytana ves hewa hake buni hidu ei hewa hake kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvi shaytana ves waswasti shaytana ki alugonu menge aduvve ekamaku ena ves ummeedu eskuri alugonu menge divehinge ummeede ves nuhure bayfaharu alugonu men faafayan aragane e faafaga matiga demihun nuwate e faafaya garagu egen dahindu bayfaharu mayusve ka bay zuwanum hasakon hitan arachemmi timanna den tauba vehe timanna tauba vehe Allah subhanahu wa ta'ala timanna kura kantata qabul kura bane mi daraje ngemi hunge visnunde kibegen
da sababaki ena ya shaytana egota visnaden adi enage iman delikan dabbe fawatibe egotan ene visneni alugonu men danne jehe echmi muslime bejiyamo ena ummidu kuran jehe ummidaki nenge chekkamuga wanama eneya deduniyega eppes kahala bajje verikam falahen nudiben kibinin to alugonu bibuni shaytana aturan bis dashu daraje shedani ummidu nukurami alugonu nubunan ebbisarega heokantantan nuko alugonu mege terega ulemi kahala bebbes heokantantan nukon ena ummidu kurani timanna dani suwaruge shedaneta nudan heo amalu kuranjehe heo kantattaka gowalenjehe nuba kantatta mana kuranjehe iblis Allahu ge subhanahu wa ta'ala ge rahmatum beru kurima dembe senegige timan adives edichiya Allah subhanahu wa ta'ala debbaneka ehmegen enage wahaka bayan kuraba araf suratu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba hawani ene abehe gotum qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk timan Allah tibaya Adam alayhi salam sajjaham bunima wahi kurabima ki begin to Adam alayhi salam sajda nukuri ena buna bas id qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani qala ana khairun minhu ena bunye timanna hewme gembe Adam alayhi salam gure خلقتني من نار إبا الله تمن هدبي ألفان وخلقته من تين أديبا الله آدم عليه السلام هدبي مشين يبقى الله سبحانه وتعالى إلى رحمة بيرك ربني وحيك ربني قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين كودبي نكمتي بكم باحال تبا مثلا نكون ناشا سورجين بيرك ربي أين بيرك ربنو ekama ko sina ummidu kuri dem bestimanna edi jiyam Allah subhanahu wa ta'ala devane ehmege ngene eduni ena buni qala rabbi andirni ila yawmi yub'athun haddaba bodu kore biberi ilahe timanna giyamek gaay wande duniya gala hatta wande mi enage duwa ehmege ngene duniya ga hunnani eko Allah subhanahu wa ta'ala waki wakuten annan dengena duniyega la hattawane kama ekalanga wahi kurebe ena ummidu kuri kibegen to alugonu men ummidu nukurambe alugonu men naki muslimu namek yani ena ki shaytana komme kas hiyo kantan kan amru kurami haya intiha sawabu li befar ku nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariya mi haku ziyare kofa mi vidalo wani قال إني أبدي بي فاحملني أي نبي صلى الله عليه وسلم تمنى السواري حلاق وجه تمنى دام يولي منزل حساب فورق الدب فانا طول إهدو نبي صلى الله عليه وسلم حديث قل قرباني ما عندي تمن نبي أتغبس سواري النتي إهدو إتاهر صحابي التدوي بدارواني فقال رجل يا رسول الله entanu sahabi ettadu wadaage midalwani Allah ge rasulaye ana adulluhu ala man yahmilu timan ena beenum wa manzila hisaba forko difaname endu nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith kul qurawani man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi mihaka heokame koddi fikamuga waninama emihayal libe sawaba ebbarat tibayam fi sawabu Allah subhanahu wa ta'ala devvate heokame alugonu men miharu mi zamanaki warak ginay social media beenum pura zamana warak ginay gannane dini eki wauzu taka darus taka eki poster taka nasihat taka ichi fennana ege ecche tiba share kollum nota rattissaka fonwalumun eti kiyafa enagem diri ulum ekko badalu wegen dion nota nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnaten ena dirwafi kamuga wana ma yattabawa hidaku tibayan ege sawaba darumalibe ehmege nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadith bas fulegga ekalega faano hadith ful kurabani timan kalega faanege ummatuge tere in neti gossawa sunnate dirwafi mi hekkamuga wani nama ene Allah subhanahu wa ta'ala
e sunnan ena dekkimi hun e sunnatuge matiga demi hunnaha hidaku ene bes eke sawaba daruma libe alugonu men gedere kita sunnetto ekko neti gossawani alugonu men vislaalaba sunnate bunima bayam mi hunna sikudiya negeni ei diinu gawa sunnen alukantake no no sunnataki sunnen ilumeri maana kurani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge komme bas fulaki sunnate ekalege paanuge komme amalu fulaki sunnate ekalege paanu inkaram kurawwa komme kamaki sunnate mi sunne egotum alugonu men balalama alugonu men hayatuga kiha waraka sunnen amalu takkureveto sunnen alukatta ikkiba kofka sunnen namadu tabbawaru dangu namadu kureveto roda hifeto sunne rodave haru terega ba rodatake misalaka ashura roda arafat duhuge roda komme mahakuwa rodatake tera sada fanarega roda komme haftakuwa rodatake ei tera sada fanara komme mahikkawa rodata tera sada fanara komme haftakuwa rodatake misalaka homa burasati duhuge roda mi sunne hamiya akiga ekaliga faanu lobi kurabba kamenge komme heyo kamegga wes kana fara iskurum alugonu men iskuramuto mi sunnate alugonu men fahane panneru wa tufa iskuruma nukunneru kana tufa iskuruma fahane panneru kiya dua kiyuma miskita panneru kiya dua kiyuma hedullaru kiya dua kiyuma mi hussunne ehemmegen ilum wariya ko liubba fawe dua la kusat in ha sunne kurevene goy fotel liubba fawe dua la ku in ha sunne emi hakuma sekke kofiya kurevene udaw kamenno war kudi kantatta me onna wagutu kari mon nimmaru makuri kuda hadisen aluganu kiyalana waram hewa hadise mi hadis bas fuluga annani kurim midiya hew kantatta gwala mi hage ituran nuba kantatta miha yang magudakka miha yang ori nubaka mugawahaka yakutu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurabani man sanna fil islam sunnatan sayyiatan islam dinu ka terega e dinu ga nuwaka menge miha buwaddafika mugawanama ena dannashe kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ena ya ekamuge faafa hutte adi ekaman ene tabawa mihum tabawegen ekkala faafaage matiga hunnaha hidaku ekkala miha ya ehuriha faafay ekkala ane tabawe mihunge faafay uni nuwagotan ene besdime hutte mi birweri kam islam deenu ganekkanta deenu ga tere baddage ekanta fedurumaki hame hemme alugonu men mi hadis bas fulu adu sawala wi hew kama gwala miha ge mativeri kamuge wahaka bayan kurabba Abu Umama ga kibe riwayat ganna hadis bas fulegga annani Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawwiye inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard ama kashabarum Allah subhanahu wa ta'ala ya adi uda bimugawa emmeha ahulwari ega mane ki malaikatunna adi bimuga Allah subhanahu wa ta'ala labbi emmeha makhluqun taka hatta an-namlatu fi juhriha adi horugawa hinya Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya misalu mijassawani horugawa hinya wa hatta al-hut adi kandugawa masmeha mastaka ichi kitto mikurani la yusalluna ala muallimin nasil khair hiyo kama kuwala mihaya salawat lafat ene salawat kiyawe ene attaka salawat kiyawe kombeto Allah subhanahu wa ta'ala ya uda bima midemedugawa emmeha makhluqun taka adi eti turat tafsil kurmu gotum megennani hortakugawa hinya kandugawa masmeha sa mihuri haiche hiyo kama goala mihaya salawat kiyawate alugonu men emmen nakiwes hiyo kantattaka goala bayaka banche alugonu men naki hiyo kantattaka amuru kura bayaka banche non nama mi umme mi islami umme mi divi rajje Allah subhanahu wa ta'ala halak kura wafanat ei ekalange uredugem wa alun gina vejjenama ekalange hofa annani ebismihe kare nobona kulliyakam annani ekalange hippewuma ki warugada hippewume
bima alugondu men emmen hew kantattaka mihunna amuru kurambi emihaka viwaraku emme karim pashambi efahu manumanun duraddaambi alugondu ge duwa yaki alugondu men emmen nabes Allah subhanahu wa ta'ala hew rahman lebbum adi emme ha nuba kantattaka bid'atakun durwe hew amalu kuraba yakkamu galebbum wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.